ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Uba disparsing rani ubalong uway ni kinong wat RTI ba paukmat hapo kani ke jela Meghalaya ula pentip baki dan hado lais pa hanre po artli ki post ki balat ha kitna traikam ba pher jong ka sarkar jela katkum ga jubab RTI ba ula yo na katanat ka kot ka khia na katanat cloud na katanat social welfare bat hapo katanat PWD Hagajing ya keren bat kilat pathai khubor hagasni ba ar jong ka arpo artrik unai leber arajar arpo ar uba rani ula yatho ba kani ke jingpan tip lingba ka hok wat jingtim kalong man pentip syakipaj ba halor ki kam ki basulat thali ya ki bakini ki tanat traikam sarkar jilla kimpat ai jingtip satya syaka district selection committee lanesha ka Meghalaya Public Service Commission Hamidi baka liga kam ke jingtre jonga chukwa ban pentip syapi paj ba 100% na ke jingkit jongyam takla yal lasting kendiat nakadaw jing sting long kadang kadaw banung kong bong ayo pen complain ng kong ba don gibri bom yo pension don gibri bom yo rekorai sapo ka personal department bat kum ta terter tadi kadaw banung kong ba bang ayo complain ti hello kata lale da creation list habro wi di ka state Meghalaya ti hadin bangale aga creation list ngalap sia ba gibri don gibri bom yo rekorai sapo ka personal department don bom yo pension di halor kata kubon ngai i bana kalang kabinet po jingilam jongu Dr. Konrad Eksangma lengba kabinet jongu la pensai bala rai no itu gipus kemudian lais hajan jus pak life santali dikata di gawe ke ba banga setenat dia kene konmen bagi jingkit kia na mentaban pendep ya kam basa kidon kato ni kiba ujo singa gi ba balai barani bisa ban rekorai sini gi brio di kalom juga kalau ngam kuat belum lang kenyar entah jing bakla jong position ni bakla jong di oksari kisnem beradep kalom juga kalau mewara jing bahan ni smart tari ke daw kong ba kikit jong lasting ba kadaw ba ar kalom ba hadin bang layo komplain na ki nong sosnom ki ba ajaka department ki ong ba ki suyo tang kamestro ti halo kata jing komplain nagi beri ki boyo kam ki ong ba Bakuno la aga di jakan yo teng kamestro. Hadin bang layo ke report ni, layo ada report kepala pensai na poga department ba nadu arja khanyo seneng. Kino kibri ki ba aja ka sarkar. Kino kibri ki ba aja ka sarkar kan stumkam direct be hak post create full ba create 3. Kata mo ka outside the purview of DSC or MPSC. Kakamram itu ofisar ubade bentaban soy agreement magibri ba ajaka kakamram itu ofisar kulung balay indo UDC ban banyakren halor kanik order na positif personal department lengba kabinet yung mukul haka arnyo across arja khanyo te kamram yung ofisar kadai dan bigindo yo DC na bentaban tung kam direct recruitment ya kini gibri ba ajaka sarkar kata artli ki kam ba ngala ya mentahi kalau ngai ke bang sebenarnya dengan sarkar la le kam gaba na bilang dipai ba ge kendu nge kedai kita di benta bang lah kedikit dunga ba astian plastik kendiat ku bang ong sebi tiga ni balai ba ni wan lor RTI report gaba ngala gaba ngayo hadir magidon department bang apat yo ku miskaro teng ngamla ban le don jaga bang ngamla ban isim te mentar bang apat yo te mentar suara FB tam ini department bang yo thmai hadir Batka kita department kilong ba total vacancy ini ka bangwara anta sni dong live pa di pa ligi post de po ka department kidon chispa kharwe ligi post mau forward kidon khanru tali civil hospital kidon live south tali directorate po health kidon live south tali apo DCMO po selong kidon tengah tali district medical health officer po selong tengah tali balai artli namar bu PSC CSC pat yo report minta the civil hospital long stone gedon khatndai teli mairang gedon santeli apo DFO territorial po forest bekene DFO territorial jowai don live prateli di post DFO west and south turahil don south santeli DFO William Naka don south teli di total forest gedon khatndai new teli social welfare gedon tang khatndai teli ki vacancy ngata fishery gedon khatndai polai teli apa directorate yang head office kadang kelai pendai teli vacancy apa district level kadang san for south teli tadi apa fishery
Therefore, perlu di idon total presensi South Artli, perlu di additional chief engineer, perlu di Western Juntura dan Tanglai Teli, perlu di Central Division Jawa dan Teli, perlu di South Division Tuwai dan Yuteli, Mechanical Selong dan Kalwi Teli, Forward Division dan Yuteli, perlu di Division Nongstoin dan Santeli, Batura Circle dan Tang Teli. Kita diki bangayo report hari ni ki sengi ki beladap. Tika bakam kabasu kamsu kia yang kalau kini ka report ke bangawara IP menta kalong ba kini ke vakansi ke bala possible hospital. Ni rujak jengeli ba lah possible hospital. Possible hospital kita di vakansi live South Teli. Yang ni po vakansi ke bala lengo kalong ba cuma thoi ai bala ai intimate dan dapat tips buat isi entre la thoi pemban ba la thun official tu director la thun official tu director aku civil ke balong kalong ba live South Teli ki bakan tai possible bagi jingli kalong ba ni director jo kata hel aku office la jom kabaran vakansi aku office directorate vakansi live South Teli office la jom umla bentuk official Haying la jong mla bentung ofisiat. Te beli long lang kenya dalam tagiwe. Tadi geli be lese don ki lese kani kapau ka phalang badan mano pressure yu director bentung ofisiat. Lamdan no pressure kuno la bentung ofisiat. Kajisa kar kajisa kumbalo hi ka report giwe kelong ba lada ula pan tip sipok ka DSC le MPSC kadai kamram jong tu PIO ban tho ang tu bala pan tip sanga la pan tip Syekh DSC nak tagi vakansi ini kan tertib ye. Suong baik bala tung official nak office tu director. Lagi jingli kalau balai director long lang kenya nam tagi we. Pada office saja umla bentuk official. Wai back and post di balai long lang kenya tagi we. Ni di kadai ke bakadon pressure mak sundet. Lah benda di vertikal ni kalau benda kalau kalian tambah nak kalian hidup lah aktivis kalau bahalor kan ni ngam song thai. Memang ales kowe RTI kalau Wah, buat jengkeli balik intimate poka DSC. Kalau kini bahkan fus, kedau you. Kata kalau nang ada hak RTI kalau kata. Badang dayu RTI dengan lah bantip. Balik intimate poka DSC yang ini bahkan fus. Usuong mantung official mah. Kata dia ke ba nak kalang jongang aktivis ngam lah banpiang. Aberi kini ga jingle ke jingtung official jong ni director. Na benda kiwe ni ya office la jong lah bantung official. Kita ni haki sini mensawan dengan saya tak kuat balik nak daw you. Tidak saya kau kapoin kalau ba tu merakan mencual orang ba. Apa menurut tim dia ba ai minister. Apa menurut dia hadian balai jingdin nak dia si kedai kamram jong. Betul besar dan ayah pun yaitu staff dan lagi asas lek apa dia si. Kedai kamram mau besar. Dia mental ada ukur ngu yang tak minister. Ayah appointment meno. Hindi ba ay directorate, hindi ba ay director. Aba ay director. Nakantu ba ni skmat ba hindi ba long kelang nya na menta gino ki bor ki bahalor abedi ba ne jinglat. Ka. Ye haju ko por abedi ba kene ki lai hajan ruspa lai busan teli ki ba nang le kurai sakedi sngi ba ko nang kolang kabinet ka pas ban le kurai tinak lang jong ai tu ro am song thai malase ka don ge making hadiah nam tip. Nak bentip dia kata, lesai kita pada hidup penrung kirum dari iwe, dia kata orang kalau asumit iwe arti ai bentip dia tu. Jadi pandai layu, kekerteng, dia usnem kena kijon, badah kena korkom badai benda korai seperti beri. Kaju kor ke pensiun dong lalek lang. Itu ipi bang tu ngayu atang na office di MHO. Hang tu ka vakansi ka tang atli. Dei ke di MHO ada menta 4A be report nam tagi. CSC, PSC berway ka is kasih district nomor kedai kamram jom DMHO ban I report CSC dan PSC nomor kebelum apa forward kedai kamram I report di DMHO nomor kedai kamram jom ban I RTI saya itu di CSC dan PSC hadir itu I report sport district kan asyaga di mentai kata ban I asyaga Allah kata report jisa jika ni ketika I gale bit nam tak jing bahas jom minum tesaka ayo pai ba yo no ayo ne Pai ba imio onong ye nene, jadi onong tadi ni nong tesoka, na boleh beras kata kimio pension, dak jinglek jong am ta kimio, beras kata kimio organize, dak jinglek jong kimio. Beras kata sa pression na jerong nam ta bantum kami no, dari menang ni sikmat kan kut kata.
ngale nam ta jing ma jing bit jong ke office ne jinggali ke bohong pi balai tu menta ki padai ke ko ngayo nong i yung ne pai ba yo nong yo nong i ke nong tri sarkar bar ko kanu ke kani RTI ke empowerment nam ta ki government employees klem ken yo kanu